Nkuko mwabibonye polisi y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo kwaka uruhushya online. Ufite aho ugiye kujya kanda akanyenyeri 127 kakandi kurya kitwa kadirishya, ugakurikiza amabwiriza kugeza baguhaye uruhushya. Ushyira aho ugomba kujya n'icyo ugiye kureba n'incamake y'uburyo urugendo rwawe ruba rupanze. Rero agiye amasaha bampaye ngomba kwibahiriza nkuko mba nabisabye. So please don't move from your home, stay home, be safe, kandi musaba uruhushya mugende muhise aga pfukamunwa kugira ngo mubashe kwirinda. Stay blessed.